Muthenya wa gatatu kuma ruhonge rwa guthaitira maria maturigiciirie rwa NEMA guteaniria kuhuthika kwa Mihuko ireriga gwikirwo mukana Endia na aguri thoko-ini ya Muthurwa guku Nairobi no marathie nambere na kumihuthira. Icera ritu thoko-ini ino nitukorie Mihuko ino ikihuthika kwa uingi, Endia makiuga matina ihinda riganu ria gukorwo maninite Mihuko iria marari nayo. No mayo na tutinaheo kahinda nie njiguite rita rimwe magitangatho just once this week yes ni this week Monday. Endia thoko-ini ino makiuga maratara hathara nene kuona aguri ni macokete thina gikiro kinene kumana na mukana wa NEMA. Hakuna karatasi ya kubeba. So unaona manyanya inaosha hapo. Juu hataki kubeba hii atashikwa naye. Sasa manyanya inaosha hapo. Hata nunua atabeba kwa nini? Na walikuwa wamezoea hii. Mwena-ini wao aguri aria mauma na Mihuko ino ni maugite matire na wagwika otiga kumihuthira ona makiuga Mihuko irendikithio ni NEMA iri na thogora wa iguru makiria. Hapo sasa mimi na raumu wao watu ya environment waliruhusu hii kitu tutumie ile walipani ile. Sasa baadaye ndio wanasema ni mbaya kwa health wise. Walikuwa wapi? Turatathi nitumire twega turia twambere no toto twi holi. In fact ni tona fake todo tora manufacture all over todo andu ni marenda mbeca. Riu Endia yani mahoete ruhonge rwa NEMA kumakuranagia hindi ria marathurura mawatho meru kuona no ihinda inini kuma mani na Mihuko ya minyore. Wangetengeneza hiyo kwanza waweke tiadi ndio wabani hii. Si eti unastuka tu mara moja pap hiyo kitu tumebana. Thiko ithatu kuma ihinda ria rehenetwo ni ruhonge rwa guthaitira maria maturigiciirie rwa NEMA riathira ria kunina Mihuko ya mithemba ino no Mihuko ino iri thoko-ini kuona ati Endia na aguri marauga matire na wagwika. Handu-ini ha Kameme TV mutamburuko wa mohoro ndi thoko-ini ya Muthurwa kaunti-ini ya Nairobi njitagwo Wainaina wa Kierie.